Thokozani sanibonani dumelang abshini and lo bakuthi lo bulisa inyanga yontweni umkhuluthi awuthi nibeke la ngikwazi ukuthi ngitshele kahle indaba engisengazo namhlanje. Wena gogo, wena sangoma, wena nyanga, wena mfundisi, wena nkokheli kamoya, ngifuna abantu abaziyo ukuthi ba serious. Akibika umuntu ore ngwadlala, kibuka umuntu ore mu serious. Umkhulu uthole into. Lento le yenza ngesinye isilwane esirasa ngendlela eyisimanga. Kanti mkhwena njalo imithi yakho lehlala banelwane yebo. Thina bela bendabuko senza ngilwane. Awuna nthungu. Siyazibulala sisebenze ngaso. Esinye sithola sifele sisebenze ngaso. As long as umoya usiguide ekuthini asisebenze ngalento lekuthini wenze kanje nakanje nakanje. Wena sangoma othi soloku wagcina wathwasa ngo-80 something namanje akunamathwasa akunabantu abangenayo. Wena sangoma othi soloku wathwasa ukuthi lekuthe kuduke esigodlweni. Wena gogo, wena mkhulu, wena othi amathwasa athule athe du. Akunathwasa esigodlweni selingenayo. Akunamuntu ongenayo. Kuthule nje kuthe du. Ngibatla unkutlo rikering. Ngithi kuthule nje kuthe du esigodlweni. Akunamathwasa, akuna ini kuthule nje kuthe du. Kuri kayiphita nje. Ho itse du akuna sipe go didimetse hela. Unkutlo bomklantle. Woza kumkhulu. Uphethe ugoloko lomhlophe. Bese umphathele imali engange 10,000. Ngizokunika into amathwasa. Mkhulu uzokunika into amathwasa, lento amathwasa yini? Ngiyazi ukuthi ngithanda ukuthi imithi maningi uma nisebenzela bantshele ukuthi nami ngiyakutshela ukuthi lo muthi lo amathwasa lo uzowuthatha ufake esgubhini la phakathi. Kulesi sigubhu lesi esispecial. Lo muthi lo uzofaka uma lo muthi lo ufakile kulesi sigubhu lesi. Lesi sigubhu uma uhambile wenze imigidi siyashawa. Uma lesi sigubhu lesi shawa wena mnini waso. Noma kulokushawa nje igubhu kwenziwa into zanje lokuthi lesi sigubhu sokudonsela amathwasa amaningi ngendlela esimanga. Yilento lozabe ifake ngala esigubhini. Bese ngikhulume nawe wena gogo futhi wena mnguni wena mndawo. Uma kusekhaya kusebusuku each and every day. Mazithi 7-6 ngekhathi zethu zokushayela ngo-3 late ushaya isigubhu sakho wena. Lento le izokubizela amathwasa ngendlela ongakazi uyibona. Mina futhi angibafuni labo bantu laba basekana. Basugulisa. So wena muntu odila ngamathwasa, wena muntu ukuthi ube namathwasa amaningi, thwana umuthi wakho ohlala esigubhini. Lo muthi uzokusebenzela. Kwakho kuzohlala kunenyama efrijini ukuthi kwakho awuzudinga nix. Kuzongena amathwasa, ngamathwasa. Ukasike ubusokole. Bese wena mpostoli, wena mamorapeledi waka, wena ufaka iduke elimhlophe, ujika umuceda ube nenhliziyo embi. Lalela mntaka mama. Na umuthi ohlala esigubhini. Lo muthi lo ufaka esigubhini sakho, then ushaphe izigubhu zawo. Mthoyewu izohamba, uma ihamba abantu bayaboniswa ngawe. Abantu babonisa ngawe ukuthi kunenyanga ekhona, lenyanga lehlala eOrange Farm, eOrange Farm ihlala eStation 622 Moletsani Street. Utlilota abonsitswe house address, abonsiwa nthongo lengwe. Uza kuwe gogo wena sangoma, uza kuwe prophetikazi, uza kuwe prophet eboniswe ngomuntu. Kuyini kuyilento le? Lo moya lo wesigubhu uma ushaya nje uthi lento lemisuka ithi. Uma ithi lento le abantu bayaphupha, abantu bayeza kuwena bavuka imimoya. Ebusuku abanye abalele bakubona nje uhleli la kubona emakhanda abo. Abanye abalele ebusuku bakubona nje uhleli lapha MPEDI ngala esayidini. Mina ngisho namanje oba ngikhuluma kuwe manje bakhona abantu abahlala bengibona MPEDI nayo ebusuku babalele. La khona kule YouTube le bangibhekile bakhona. Muriano ukusebelisa kathi la yemwe osakanga wabayibona. Angikhulumi into ethe ngobuso bakho, ngikhuluma into esebenzayo. Uma nje ufuna into amathwasa, ngithi kuwena eslikile 10,000 rand deposit yakho. Then ngiyazi ukuthi inkomo zenu abo 10,000 20,000. Bawacela kungena bathi zithi ulethe imali yami. Mina nginesikhathi la kona uma ngisebenza abantu ngizwe ukuthi we manje sokungathi indlala ngathi ngibhokele. Ngathi la sengidinga amathwasa. Ngidonsa le nto yami ke manje.
benza umsebenzi ngayo bazongena uma lento le kuyenze manje in 3 weeks 4 weeks 2 months 3 months bayithi bese awuswaka ithuli wasibeya zikuphusile special mthoye idula fela kara zikuphusile wena Inyanga wena mprofeti wena gogo wena mthandazeli thola umuthi ohlala esgubhini lo muthi lo uzokwenzela enye into akazibona ene mthwateni lahla utlafufa uma lo muthi lo ubambe umuntu nenkomo yakho iyaphuma because of akahambi kwakho bangakamenzela abakubo yonke into akahambi and lo muthi wami engithanda ngawo awukhethi noma ibani yabona ka uthwasi noma ubani mina ngibuza uthole nginamathwasa 100 amathwasa khona amathwasa nje ukuthi ihlezi ngishaya isigubha ngilala ebusuku nemini ngathi ngilezi inyanga lezi ila namathwasa ukuze ngibhadale ngawo mina ngisebenze kanjani mina uma ngithwasisa umuntu uthi workiness maxiness it's something ku finance uma kusingasilokho iprofessor uma ngasilokho ilokho nakitsamaka batho ba jwalo kitsamaka classing hobane akidutsi so uma ngasi chef uyini akidutsi so angifuni umuntu ozothi methwasa bese ngithi imali ngifuna imali engaka then imali amayiphumi ngakho so wena umuntu okuleyo rank leyo yokuthi wena ufuna ukuthwasisa mntaka mama don't hesitate call Inyanga MPEDI uzothola into yakho ngithi kuwena umuntu 5000 hlana wendlini umuntu 8 uqalise 2000 bese umphathele igoloko mhlophe then uzothola lento le izokusebenzela ngendlela eyisimanga uyongibonga lobo ngenyanga MPEDI all the way from south of Johannesburg kukhulu ukubonga kubalandeli bami kukhulu ukubonga kubantu abasupporta Inyanga MPEDI TV please keep this channel growing kunama channel engena kuona abantu bayaphakama because of Inyanga MPEDI because of bayenzwa yimina engisupporta ngala uma ningibona ku any channel nihamba futhi no supporta yona so keep this channel growing supportani imsize Inyanga MPEDI kuze yonke into ukwazi ukuthi khanye intuthuko ibe khona kunabantu abaningi asabafikile sonke bafike esontweni baba basithola nje sifiwe bangithola nje sifiwe bathi how umkhulu ngoba enzela abantu into engaka wayena ibandla lakhe lingabi ngalendlela leyo ngithi kuwena mntaka mama this is just the beginning this is starting organization wena umuze bandleni woze bandleni uzokhulekela la uzoshintsha impilo yakho ungeze bandleni uzochacha whatever thing insakalayo because of ukuthi uyazisebenza kanjani la kona kuyoba njani awuzukuvuma lobo ngayilo Inyanga MPEDI mkhuluthi all the way from south of Johannesburg Inyanga MPEDI makhosi MPEDI makhosi MPEDI makhosi MPEDI makhosi